छाड़ छाड़ से देखनी जानी हेलानी से अलग प्रकार रीड दबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मालिक जय जगन्नाथ आपन सब दास स्वस्ति ब्लॉग रो नुवा इंटरेस्टिंग वीडियो को भाई बहुत दिन वीडियो आसी पारथला कोन पे आसी पारथला कोन हेतिला सब किछ आउट वीडियो रे पार्ट वीडियो रे करबी तो सेति में अपेक्षा करन चैनल रे नुवा चैनल सब्सक्राइब कर के बोलबे न कोन पे आसन रे म कहि चाहतु म फास्ट के कहि कि आपन जानि परिबे तो भाई मोर आईडी किछटा प्रॉब्लम पे सस्पेंड हेतिला सो 29 दिन टाइम भीतर मोर पैन कार्ड मागिला तो पैन कार्ड मोर नथे तो पैन कार्ड अप्लाई करी पैन कार्ड आसीला काली सो मु रिकवरी कर आईडी को आनी छी ठीक अछि। सो भाई एटा भाई कोन अछि भाई ब्लॉग वीडियो माने कोडे बुला बुली की ट्रिप वीडियो नुहे कि हमर घर जो माने घर ब्लॉग कर जो हमर घर जो ब्लॉग कर से ब्लॉग नु एटा भाई मु जब कहि कि हमर 1k ले घोस्ट ब्लॉग आसे मोर तो 1k हेई पानी एना मोर दिन सस्पेंड हेतिला बोली मु 5k करि पारनी। सो मु जने हमर माने हमर आईडी सस्पेंड आ पूर्व जो वीडियो पकि भाबिली कि भाई इनकर रिव्यू वीडियो पकेबी तो से दिन हम आईडी सस्पेंड हेतिला तो तुम मु रिव्यू वीडियो पकेबे ना तो टिके लेट हे जाई तो भाई क्षमा कर देबे। आउरे कोन हेछि ना भाई मु जति कथि हमर 1k ले घोस्ट ब्लॉग आसीबो तो भाई 1k तो जाय हे पारनी। सो आपण मानकर सपोर्ट टिके मिलिले भाई 1k बहुत शीघ्र हे जिवो तो बेसी दूर नै आ केते 50 सब्सक्राइबर अछि तो आराम से हे जिवो आपण माने चाहिए 5000 बीच कर सकाळ एने कहूची कल सकाळ 5000 आज आपण माने चाहिए तो। सो आईडी सस्पेंड हेतिले तो भाई बहुत पिला हमर वीडियो जीवन एटा भाई ओटे रिव्यू वीडियो समस्त को शेयर कर देबे चैनल ले नुवा से सब्सक्राइब कर देबे के बोलियो कि भाई एती सपोर्ट करंतु आईडी सस्पेंड हेतिले तो भाई टिके तो आपण सपोर्ट दरकार नहीं ठीक अछि। सो मु कहउ चाहि कि भाई आमे जाइथिलु कोडी कि आठगड़ रो जो अछि हमर नुआपाटना आठगड़ नुआपाटना रो जगन्नाथ फैक्ट्री जोटी बहुत गोटे बड़ एरिया सेटा हंटेड ही पड़ी तो भाई ताकू आम राजकुमार वीडियो करते जोटा कि मुझे देखी वीडियो रे। सो मुझे भाई से वीडियो को लेकिन आम श्रीधर घोस्ट ब्लॉग श्रीधर टीम को लेकिन से जीवु एक्सपीरियंस नबू आपण मान आगे आने वीडियो रखू। सो से कौन होता ना मुझे भाई को लाइक देखी मुझे भाई देखी बोली कौन कर दुर्भाग्य दृष्टि वीडियो टी भाई मुझे खोजी पाई नी तो वीडियो से भाई मो आखिक आसला कहीं टाइटल कौन चेंज थी मुझे डेली देखे बोली मो आखिक आसला एमती मो मुड़ पर बस सब भाई गोटे पिलार वीडियो आसते जो 100-200 सब्सक्राइबर अच्छी तो से लोकल पिला ये घर 3 किलोमीटर तो से पिला मत तो मुझे कंटाक्ट करी इंस्टा नंबर आनी तो भाई तार पिला तो कंटाक्ट कली आर गोटे मेडिकल केस से कहला भाई मुझे सपोर्ट करी आपको जीवित सहित तो किसी जगह मेडिकल केस इश्यू लगी से पिला जापे आम सहित से पिला तो कथबार्ता है आम से एरिया को जाइलु बहुत ही बढ़िया से वीडियो कलु बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस मिलला भाई कौन कौन है भाई बहुत खतरा सीन आम सहित बहुत ही बड़ा वीडियोटा होगा तो भाई बहुत ही बड़ा एरिया तो जोड़ा पार्ट कर पहला भाई फास्ट पार्टा आज कौन सेकेंड पार्टा आउ थे पड़ो भाई ये वीडियो रे मोर 20 लाइक हो 20 लाइक है भाई पार्ट 2 भी आसो ठीक अच्छे तो से गोटे पिलार से देह भी खराब होगा भाई आम एत सीन होता भाई से आम ये वीडियो पलैब आम तले चलती छात डेऊँच भाई आम पूरा शुणुचु भाई मुझे कान उठे से सब जिन देखा मुझे विश्वास भी करना तो कि फास्ट टाइम वीडियो कर जेहतु गोटे पिला कहला घोस्ट लोकेशन एटा बोली जाइए मुझे देखिली कि एक्सपीरियंस ना सत कि मिछ से कि मोर इच्छा घोस्ट ब्लॉग कर सत कि मिछ हो सत कथा जो मुझे कर कितु भाई तो गलापर मुझे देखी भाई किसी तो अच्छी भाई ठाकुर अच्छी मैंने भाई भूत प्रेत भी अच्छा मानिया पड़ो तो सेमती नुहे भाई डरवा मरवा से कथा नहीं अच्छी स्पीड किसी अच्छी तो से पिला को पछू ठेली देला थे पईला बाहर आस सानी बाहर पड़े गाड़ी बस आम रोड कथा था तो भाई आउ जो धक्का गोटे मारा से बेहोश हो पड़ा पुणी गंगा जल हनुमान पानी हनुमान जो पुस्तक बहरा मारिकी चंदन फंदन सिंदूर फंदूर मारिकी धरिकी आम आसलु
तो भाई बहुत ही खतरनाक सीन है सीटी। तो भाई मुझे वीडियो भी आपन आगे रखी दउची भाई आपन को वीडियो केमती लागछि कमेंट सेक्शन में जणेबे। आ हमर आठगड़ एटा को एरियाटा कहउली नुआपाटना नुआपाटना एरिया जो पिला भी हमर देखुछ तो भाई नियत कमेंट सेक्शन में जणेबो ठीक अछि। आठगड़ पटो हम जी भी देखुछ समस्त मु दया करी भाई माने मु देखियो जे हमर एरिया रे केते पिला हम वीडियो देखुछ। सो भाई जी भी जोड़ पर आठगड़ बोलले जी भी जोड़ देखुछ भाई कमेंट सेक्शन में जणै देबो। तो भाई आउ तमर जोटी भी भाई लोकेशन थी धर मुझे नंबर लगे ये नंबर कांटेक्ट करेंगे। तो मु जाए न जाए मो सिद्धर टीम को कांटेक्ट करे से जगह को पठेबी कौ दिन जी कौन जी टोटाल मु डिटेल्स आपको जनईदेवी ठीक अच्छे। सो चलते फाइनाल वीडियो देखूँ आ कौन है कौन नहीं एक्सपीरियंस आपने ठीक अच्छे एक्सपीरियंस मजा मस्ती करूँ। आम तो भाई आम तो कम आम बुरी बुरी वीडियो कर जाए ना सीधा टीम जाए कम से बेस वीडियो करेंगे। सो आम जो परिश्रम परिश्रम मूल्य शेयर करेंगे टी लाइक करदे 20 लाइक होगा पार्ट 2 भी आसो पार्ट 2 रिव्यू वीडियो भी आसो चैनल नुआ सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे चलो। सो हे गाइस जय श्री जगन्नाथ। तो आज गोटे एमती लोकेशन आसी पहुँची जाइचु जहाँ आमर एक आठगड़ नुआपाटना। तो एठी जो लोकेशन आम भाई की आम भाई आमको कही से जगहटा हूँ आम टोटाल सूता फैक्ट्री जो माने लोकल लोक माने आठगड़ लाइन लोक देखुंट। तो ए विषय आपण मैंने निहाती जानी अभिज्ञता थे। तो सेठिकार भाई आम गोटे बहुत रिक्वेस्ट करते कि भाई आस ए जगह टी वीडियो कर कारण तांको रिसेंट तांको बापा माँ भी आमको मना करते कि भाई मो पुओ को लेकिन जाओ कहीकि बापा को फोन नंबर देकी धरिकी आसु जो मौसा किसी हेनी आप आम सहित जाऊँ पूरा सेफ्टी सहित। तो भाई ना टी सुनदे सी कौन कौन घटी लोकल पिला जेहेतु सी सब कथा कहे। तो भाई तुम ना स्वस्तिक आठी प्राय लोकल पिला आम ये सन्ध्या आसिक गेम फेम खेला खेल घर जो जाइले बहुत पार्टी कले कहले कि आउ जगह मना कर मैंने लोकल लोक पचारू बहुत लोक कि कहले कि ना एक जगह भल नुहे जगह जाओनी सन्ध्या प्राय तो जा मना करते मैंने स्त्री लोग लेडीज कांद भी शुभुता ये प्राय। तो ये जगह आम आसिक पहुँचु एमती टाइम रे गोटे आपन शुणिले मुंड खराब हो आम आसिक आज वीडियोटा फर्स्ट टाइम आम आठगड़ जगह आम केते 10:30 सुधा बाहर आसिक पहुँचीचु आम 2टा बाजिबो ना 2टा मुझे देखुली 2टा ना तो आपन को रियल टाइम टा देखेबी। तो मो सहित आसी जाइछंती मु समित परिचय कर देउची। हाँ रियल टाइम टा देखि दियो 2टा एम हैला बुट तुम टिके देखै दियो रियल टाइम टा ए बाबू देखा। तो मो सहित आइछि नंदा भाई आ बाबूनु आउ से नुआ भाई तो आ बुट आउ हमर आकाश आमे पूरा फुल अरे पोको ग्रो प्रबल रे एठी। तो पूरा टीम हम आसछु गाइस देखो ये जंगल आम जो रास्ता दे के आसीचु पूरा खतरनाक कौन देखा टुडे रियल टाइम The time is 2 a.m. राइट दीटा भाई राइट 2टा फर्स्ट टाइम एते राते आसी वीडियो कर फर्स्ट टाइम तोर कहीं देखुन लोकेशन टा कोच कौन कहल सुंदर ना कौन टाइम लगुची पाटना सुंदर पाटना तोर कौन देखौ तुम गूगल रे माइल गूगल पे ग्लिच करियो तुम एटा गूगल दी हां मारनो टुडे रियल टाइम कहि दियो पळे आसियो टुडे रियल टाइम देखो टिगिरिया माने लोकेशन अलग अलग मत देखा अलग तांको गोटे देखौछि तांको नुआपाटना मोर देखौछि ठीक मोर नुआपाटना टोटल देखौछि 55 वरिका हम एपटे बुली गेली 75 किलोमीटर। तो गाइस आउ लेट करबिनु हम वीडियो स्टार्ट कर चुका ना 2टा बाजी गलानी हमको एठी घंटे स्टे करके वीडियो करिया पड़िबो आ घर को रिटर्न भी जर नडा धैलो चल कोन होछि कोन देखि चल साउंड होछ हो न सेटा कि
बाबू तू साइड रो भाई कौन टिकेट विकेट करती ना कौन यहाँ केते वर्ष बंद भाई तल सब आजबेस्ट भांगी पड़ी छात तो नहीं पछपड़ी दादा साउंड ଏମିତି ରଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ଲାସ୍ भाई भितर पशिला जान ना कौन किए ଯେତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ଆକାଶରେ भाई ଦୌଡ଼ିଲେ ନା भाई किए गोटे पकेला କିଏ କିଏ भाई एगुरा कौन ରୁହ भाई रेट दउची ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ଆମେ ତମକୁ ଏଠି କୌଣସି ମାତ୍ରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚକୁ ଆସିନୁ ରୁହରେ କାହିଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛ ଭାଇ भाई भाई पछपटे मत लगुच छाई जस्ट भाई भाई पूरा पूरा कौन डे लाइट ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଆ ଭିତରେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରୁହ ଗୋଟା भाई विश्वास कर सेही से प्रोटीन किसी साइड इफेक्ट डर लगे जानस सब कांथ बांथ देखिए
ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ଆମେ ତମର କୌଣସି ମତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚକୁ ଆସିନୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ମିଟର ରେଟ୍ ଦିଅ। ଲାଇଟଟା ବୁଲଉନି ସେଠକୁ ପୁରା ବୟାନ ହଁ ବା ପୁରା ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଗଲା ଭାଇ ଏଠୁ ଇଆଡେ ଗଲା ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ଭାଇ ଏପଟେ ବାହାରୁ ଗଲା ବାହାରୁ ଭାଇ ନେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦିନ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଛି ଟିକେ ବାଜି ଗଲା ଦେଖିଲାଣି ଗୋଟେ କିଏ ଦଉଥିଲା ନାଇଁ ଜାଣି ଅଭିକି ଦଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ନାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଭରସା କରୁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଏଇଠି ଯାଉଛି ଦାଦା ଉପରେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ କରି ରହିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡିଛି ନା ଏଠି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଚାରିପଟେ ପୁରା ଭୟାନକ ଏପଟେ ବାହାର ପଟେ ଏଇଟା କଣ ଏତିକି ବେଳୁ କଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଆଉ ଭିଡିଓ ଅଛି ଭାଇ ଏମିତି ଇଏ କଲାଣି ଏତିକି ବେଳୁ ଏଇଠି ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି କଭର କରି ଏ ବାଡ଼ି 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 ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାଟା ଦେଖିବ ଗୋଡ଼ ବି ଖରାପ ଯେ ଭେଟଣା ହେଇଯିବ ଭେଟଣା ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଜୋରେ ଅଛି ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ଖତରନାକ ଜାଗା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜି ତ ଖତରନାକ ଏ ଜପିକି ଦେଖି ଅଛ ଦେଖିକି ଚାଲ ଆରେ ତମ ମାନେ କଣ ପଛରେ ଆଉଛ କଣ ହଇରାଣ ହବା ପାଇଁ ଦାଦା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କଣ୍ଟା ମୋଠି ବାଜିଥିଲା ସେ କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଏଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନୁହଁ ଏଇ କଣ୍ଟା ଗଛ ରହିଲେ ଭାରି ଖରାପ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସୂତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ସେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଯୋଉ ମାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଛ କଣ ହଁ
ମିଠା ରେଟ୍ ଦେଉଛି ମିଠା ରେଟ୍ ଦେଉଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ଘର? ପାଣି ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପବନ ଫବନ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଇ ଟେଇଲା ନା ଏଇ ଛୁଇଁ ଡିଣା ଲାଗିଲା ପୁରା ଏଇ ଡିଣା ଲାଗିଲା ତଳେ ଠିଆ ହବ ତାପରେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ଏମିତି ହଉଛି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ କି ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଆମେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଯଦି ବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ମିଟର ରିଡ୍ ଦିଅ। ରେଟ୍ ଦଉଛି ନା ସବୁ ଲୋକ ଚାଲିଲେ ଇଚ୍ଛା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଠିଆ ହବ କୋଉଠି ବୁଲୁନ କଣ ହେଲା କଣ ଉଣ୍ଡି ଥିଲା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେତେ ଆଉ ଏତେ ଦେଖନି କଣ ହେଲା କି ତୋ ବାବୁନୁ ହଁ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଚାଲ ଫାଙ୍କା ରଖି ଠିଆ ହବ ତାପରେ ଚଢନି ଦେଖୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଇ ଟସ୍ ଟସ୍ ଭାଇ ସୂତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କରୁନଥିଲି ହଁ ଭାଇ ସେଇ ତିଆରି ନା ମୋଟା ସୂତା ଦେଖୁଛୁ କଣ ସୂତାଟା ହଁ ସୂତା ବଣ୍ଡୁଲ ଦେଖ ହଁ ଭାଇ ସୂତା ବଣ୍ଡଲଟା ନେଇଯିବା ସୂତା ତୁ କଣ ବାହାର କରିପାରିବ ସେଟା ମେସିନ୍ ସେ କାଢ଼ିବ ନା ହେଇଲୋ ଏମିତି କଣ ନେଇ ଆସୁନ ଦେଖି ଆସୁନ ଆରେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଏଇଟା ଧର ଥମ୍ବନେଲ୍ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଭାଇ ସେ ସୂତା ବଣ୍ଡଲଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ସେଟା ଆଣ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପକେଇଲୁ ସେ ସୂତା ସୂତା ବଣ୍ଡୁଲଟା ପକେଇ ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି ଭାଇ କଣ ଦେହର ଜୀବନ ନବ ନା କଣ ସେମିତିରେ ଆମର ଫାଟୁଛି ତମେ ଦେହର ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ଜାଗା ତ କିଛି କଣ ହେଲା ବେତ ବେତର କଣ ଏ ଗୋଟିକା ବେତ ନୁହଁ ଆରେ ଚେୟାର ବେତର ନାଇଁ ମ ଚେୟାର ବେତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଭାଇ କଞ୍ଚା ବେତ ଗୁରା ଚେୟାର ବେତ କହୁଛ କଞ୍ଚା ବେତ ଗୁରା ବା ପଡିଛି କଣ ଜିନିଷ ଇଏ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି କ୍ଷୀର ପୁରା କିଛି କାରସାଦି ହଉଛି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଆଇଛି ହଁ ଗୁଣି ଫୁଣି କରାଇছে ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଭାଇ ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ ଭାଇ ଦେଖ ଜିନିଷ କିଛି କାରସାଦି ହେଇଛି ସିଓର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବେ ହୁଁ ତୁ ଚଢୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ପଛରେ ଏ ଟୋକା କରୁଛି ସେଇ ଟୋକା ତାରି କାରସାଦି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭଲ ଭିଡିଓ ହବନି ଚାଲ ନଡେ ସିଏ ସେ ପଡୁଛି ଆସ
ଡେଇଁଲେ ତ ଡେଇଁଲା କ'ଣ ସେଠି ଜାଣିବୁନି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶୁ ପଶୁ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଛି। ଧୁମ୍ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ହଁ ପୁରା ସେ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ନିଆଁ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ସଦାବେଳେ ଲଗେଇକି ରଖୁଛ ଦେଖି ଥୋଇକି ଆସ ଗୋଡ଼ଟା ପବନ ଫବନରେ ପଡିଛି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ହଉଛି। ଦେଖିଆ ପଶୁ ପଶୁ କେମିତି ହଉଛି। କୁମାର ଭାଇ ବି ଏଇଟା କଭର କରିଦେଇଛି କରିଥିଲେ ସିଏ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ ସିଏ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ହଁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ସିଏ ବି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ତ ହଠାତ୍ ନେଇ ସେଠି ଏମିତି ଅଲଗା ଜାଣି ହେଲାନି ସେଠି। ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଦବା ହୁଁ ହୁଁ ଚାଲୁଛି ଭାଇ ସେ ଲାଇଟ୍ ଟା ତ ବୁଲା ଟିକେ ସେଡେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଆମ ଆଡେ ରଖିବା କଣ। ତୋତେ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ତୋତେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଜାଣିପାରୁନୁ କି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବୁ ତୋତେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିନୁ କି। ସେ ଉପରେ ଥିଲା ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ମତେ କଣଟା ଦେଖାଗଲା ବୋଲି। ଦେଖିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତମେ। ଏପଟେ ଭାଇ କୁକୁର ଚାଲ ଭିତରକୁ ଆସ ଲଣ୍ଡା କଣଟା ଦେଖିଲି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଅଛି ବା ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ। ଭାଇ ଗଛ ଭୟାନକ ଗଛ ପୁରା। ଲାଇଟ୍ ଟା ଚଉଡ଼ାରେ ପକାଅ ଲାଇଟ୍ ଟା। ଏଇଟା ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଗଛଟି ଭୟାନକ। ସେଇଆ ବା କି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଦେଖିବ ଏଇଟା ଜନ୍ତୁଟେ ଦେଖିଥା ତଳୁ ଗଣି ଟିକେ ଚାଲ। ହଁ ଯିବା ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଚଉଡ଼ା ଭାଇ। ଗଲା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ସେ ଡାଳ ହଲୁଛି ଦେଖୁଛ ତ କୋଉ ଭଳିଆ। ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ଗୋଡ଼େ ଅଛି ଚଢ଼େଇ। ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଟା ମାଇଲ ସେଠିକି ଲାଇଟ୍ ଟା ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ଗୋଡ଼େ ଅଛି। ଭାଇ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି ଯାଇପାରିବା ସେଠିକି। ଏଇଠି ଜୁମ୍ କର କ'ଣ ଚିମିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଖେଳି ତୋଳି ଏ ଭାଇ ସେଠି ଯାଇ ହବନି। ସେଠିକି ଯାଇ ହବନି କେତେ ଚିମି ଯିବା ନା ଯିବା କହୁଛ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆସିଛି ଦେଖିବାନି। ବାଡ଼ିରେ ବାଗେଇକିଆ ବାବୁନ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲୁ ହାତ ପକେଇଲୁ ଦେଖି ଆସ ଏଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଖତରନାକ ହେଇଛି ଭାଇ। ଧୁମ୍ କି ନୁହଁ ଗୋଟେ କଣ ତାଳି ଟାଇପର ତାଳି ମାଇଲା ନା। ହଁ ଦେଖ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆମକୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଦେଖାଅ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମାନେ ପାଟିରେ କଥା ସରିନି ଭାଇ କି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଦେଖାଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁମକି ନେଇଲା। ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ରେ ସେଠି ଦେଖି ତାର ପାଗଳା କରିଦବ ସେଟା କ'ଣ ଚିମିଚଡ଼ ଏତେ ଉଡୁଛି ଭାଇ। ଚିମିରି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫୁଲ। ପ୍ରବଳ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହବନି ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ ଭାଇ ସେଟା ଚୌକି କୁଆଡେ ଆଇଲା। ବସିଥିଲା ଚୌକିରେ ପୁରା କିଏ ପ୍ରପର କିଏ ଲୋକଟା ବସିଥିଲା। ସେ କଳା ପିନ୍ଧା ନା ହଁ କ'ଣ କଳାଟା ଥିଲା ଭାଇ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ।
ନାଇଁ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ 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 ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ହେଲା ଜାଗାଟା ପୁରା ନିଆରା ନା। ରହ ସେମିତି କାଇଁ କଣ ପଛରେ କଣ କିଏ ମାଡ଼ି ବଉଛି ତତେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି? ଖାଲି ତୁରୁଙ୍କୁ ତୁରୁଙ୍କୁ ଆଉଛି ଅତି ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ତତେ କଣ ଛାଡ଼ିଦବ ନା କଣ? ଜାଗା ଦେଖୁଛି ଭଲ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ। ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ତୁ ଆକାଶ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଛୁ ପଛରେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ କଣ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିବ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶୁଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଗରେ ପଶିବା ମଝିରେ ପଶିବା ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଏତେ ଜୀବନକୁ ଭୟ ରହୁଛି। କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ସେ କଣ ଅଟୋମେଟିକ ଏପଟେ ପଳେଇଲା ଗଛରେ କିଛି ତ ଘରେ ତ ମନା କରନ୍ତି କହିବି ପଛ ପଛ ତଉଛି ଏବେ ତ ମନା କରନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ସେଟା ଯୋଉ ଥିଲା କଣ ହେଲା ଆଉ ସେଠି ନା ପୁରା ଭୟାନକ ତମେ ରହିଛ ପଇଲା ଏଥିରେ ପାଣି ଗୁରା ନା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଇ ସେଟା ପୋକ ହେଇଥିବ ପୋକ ଡ୍ରେନ୍ଟା କି ବୋଧେ ଏଇ ଦେଖ ହଲୁଛି ଦେଖ ଡ୍ରେନ୍ଟା ହଲୁଛି ପାଣି ହଲୁଛି ନାଇଁ ପୋକ ଗୁରା ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ଚାଲ ପକେଇଲେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ଭାଇ ସେଇ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଚଉଡ଼ା କରି ପକେଇଲ ଏଇ ରୁହ ଖରକା ତମକୁ ମନା କଲି ଚାଲନି ଆସ ଏ ତ ଆସୁନ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତମେ ଛାଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ପିଛା ନୁହେଁ ଭାଇ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ପାଟି ପୁରା ଚୁପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇ କେତେ ପୁରୁଣା ରହୁଛି ପୁରା ଚେର ପୁରା ଫଟେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ଘରେ ଦେଖୁଛି ତ ସେଇଆ ବା ଭୟାନକ ପୁରା ହଁ ଯିବା ସେ କଣ ତମେ ଟ୍ରଚଟା ପକାଅ ଲାଇଟ୍ ଫକ୍ସ ଆସୁନି ଭଲ ସେଇଗୁଟା ସେଠି ଗପୁଛ ସେଇଗୁଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭାଇ ଜାଳ ଏଠି କୋଉଠୁ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆମ ମିଟର ପାଖକୁ ଆସିକି ରିଡ୍ ଦିଅ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଭାଇ 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 ଅନେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି କହୁଛି ବା ଭାଇ ଦେହ ଫୁଲି ଉଠୁଛି କହିଲାଠୁ ଭାଇ ଗଳି ପୁରା ବସିକି ଅନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲ ସେ ଦୁଅ ମୁହଁକୁ ଭାଇ ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୋର ମେସିନ୍ଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ଟା ହଁ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ଟା ଗୋଦରେଜ ଦେଖୁଛ ଗୋଦରେଜ ନା ପୁରା ଲୁହା ଗୋଦରେଜ ନୁହଁ ମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ କିଏ ମନକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା
ये ट्रैक्टरटा बा ट्रैक्टर को ट्रैक्टर इंजिन एटा केते पुणे देखुछ एटा चक्का तार ट्रैक्टर इंजिन टा बहुत पुराना ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆଇଥିଲା ଦେଖଉଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଭାଇ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏ କଣ ट्रैक्टर ଟା କି? ହଁ ଟ୍ରକଟା ट्रक ନା କଣଟା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ट्रैक्टर 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 एटा बहुत पुराना कालिया ट्रैक्टर ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏତେ ଯୋଡା ଆଗଟା କେବେ ଆସିଲା अरे एटा बहुत पुराना ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଟ୍ରକଟା ବା ଆରେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ହଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ट्रैक्टर 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 बस तुम ଭାଇ ଏବେ ଆଗରୁ ଆସୁନା ପଥର ଗାଡି ଆସେ ଟ୍ରକ ଗୁଡା ଆରେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ ହେଲା ତମେ ସେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ ତ ଜାଣିପାରୁନ ସେତେବେଳେ ट्रैक्टरଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲୁ ବା ଆମେ ବି ସେଠି ହେଇଛୁ ଆମ ପଛର ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କିଏ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତ ମାରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନା କଲା କଲା ମା ନା ମୁଁ ମାଇନି ଆଉ ସେଇଠି ତ ଆମ ପଛର ସାଉଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ସେପଟେ ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖଉଛି ନା भाई जाऊनी शेरू जाऊनी जल्दी क्या अच्छा मीटर रीड दियो ଥିଲା ସେଇଠି ହଁ ଥିଲା ସେଇଠି କ'ଣ ଉଣ୍ଡି ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଉଣ୍ଡି भाई ଭାଇ ଏକରକୁ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କରି ଉଣ୍ଡିଲାନି କୋଉ ପଟେ ନଡାଇ ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଲା ଏଇପଟେ ହେଲା ଏଇପଟେ ଘର ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୁଣ୍ଡ କାଣ୍ଡୁ ସେଠି ପାଖଉନୁ वेस्ट स्टॉक एठी रहे जो खराब जति को ଖରାପ ଜିନିଷ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇ ରୁହେ ହଁ ଠିକ ଠିକ एपुर कोन देला को भाई देखिए ना भीतरटा देखिए ना कि तो भीतरटा पशिया ना टोटली फांका अछि हाँ सब साउंड हो सेई जिनिसटा को କିଏ ଉଣ୍ଡିଲା ଯଦି କିଏ ଉଣ୍ଡିବ ତ ଏତେ ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ଉଣ୍ଡିବ ଗୋଟେ ଲୋକ कोठी एठी ହଁ नडा भाई से एमिति कोन सेटा कि भाई जो पवन वर्षा होला ने एथरे बोधे भांगी छी देखिलो लागी देखु तो माड़ी बसलो नडाई नडाई ओठु डेइला को माड़ी बसियो कथा को डेइलानी ଏଇଟା ପୁଣି ବର ଗଛଟା ବୋଧେ भर गछबा भाई पळे चल नडाई ଚାଲ ପଳେଇ गछ ଚାଲ 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 ଦେଖିକି ये भाई एपटे एपटे एपुरु डेइला सेपटे हैला एपटे गोटा दुमकी रहला जीप ଛାତଟା ବୋଧେ ଏପଟେ ବାଟେ କିଏ ଅଛି ଦେଖି ପୁରା କିଏ ଉଣ୍ଡିଲା ସେଠି ତୁ ତୁ ବାହାରିବ କାଇଁ ତମେ ଏମିତି ବୋଲଣା पर भाई एपटा माइलो लाइट ଭାଇ बाट अछि ना ଭିତରୁ ଗଲାବେଳେ ନଣ୍ଡେଇ भाई हां ହଁ ଏପଟେ କଣ एपटे ଯିବା ଆସ ହଁ ଅଛି ଭାଇ ଏପଟେ କଣଟା ଭିତରୁ ଖାଇକି ନା ଗଲା कौन कहला दिथर 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 ହେଇଗଲା जब देला फास्ट थर ଦେଇଥିଲା
ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁ ପଶୁ? ଭାଇ ବାଟ ଏପଟେ ନୁହଁ, ଭାଇ ମେନ୍ ବାଟ ଦେଇ ପଶି ଆସ। ସେପଟେ ଯାଉନି କଥା ମାନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ ଛଡ଼ା ହେଲା। ଭାଇ ସେଇଆ ତ। ଗଛ ଦେଖୁଛ ଗଛ ବୁଲାଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲା ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମେ କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିବି ମୋତେ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ବାଟ ଅଛି ଭାଇ ଏପଟେ। ଭାଇ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଘରଟା ଭାଇ। କିଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗଲା ଦୌଡ଼ିଲା ପରିଆ ଗଲା। ଭାଇ ଦେଖ ଖସଖସଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆକୁ କହୁଛି ଯଦି ଆରାମସେ ଗୋଡ଼ରେ ଉଠେଇକି ପକାଅ, ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଏ ଯାଉଛି କ'ଣ ତୁମକୁ। ଭାଇ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ଅଛି? କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆସ। ଆସ ପଛରେ ରୁହନି, ଆସ ପାଖରେ ରୁହ। କ'ଣ ହବ ଭାଇ? ତମେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲ, ତମେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ, ପଛରେ ଜମା ରୁହନି। ଭୟଙ୍କର କଥା କିଛି ନ କହିବାଟା ଭଲ। ତ ଏଇଟା ବାଟ କେଉଁ ପଟେ? ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲ ଉପରକୁ ଭାଇ, ଘର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଉପରକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଚଉଡ଼ା କରିଛ ପକେଇଲା ଆସନ୍ତା। ହଁ ବି ଭୟାନକ ଘର ଲୋ। ବାବୁନଟା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଜଗିଥାନ୍ତା। ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜାଗା କଭର କରୁଛି। ଭାଇ ଚୁପ୍। ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ପାଉଁଜି ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଗଲା ଚାଲୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ବାଦୁଡ଼ି, ଭାଇ ବାଦୁଡ଼ି। ଭାଇ ପ୍ରଚୁର ଆ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି କି ଚାଲୁଛି ନା ଭାଇ? ଆମେ ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ବଞ୍ଚେଇବା ଚାହୁଁନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଭାଇ। ଭାଇ ବାଦୁଡ଼ି ତ ଏଇଟା କୋଉ ମାନେ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଓର ଭାଇ, ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର। ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ରିଜିଟ୍ ନ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଭାଇ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଉନି ଯାଉନି। ରିଡ୍ ଦବ ଜେକେଟା ସେଇଆ ଭାଇ, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ।